že uvidíme, priatelia. Využívajte svoj čas. Využite ho v nádhernej atmosfére našich tradícií, našej histórie. Pozerajte sa. Tieto vstupy do tohto múzea zadarmo. Rozsudok nad Jánošíkom. Poneváč podepsaný, obžalovaný Juro Jánošák, zavrhnúce prikázaný jak božské. Taktiež zákon krajinský. Prede 2 roky dal sa na zbojstvo a vúdcem a neb hajtmanem takovým se učinil. Jako se zvláštneho vyznána zdá, jeho tovariš, kde on též bol prítomný, pána Pátera z doma níže. Prestrelili a bezbožne zamordovali. Na hák na levém boku prehnatý Filip, ako je tá veselá príhoda o tom Janošikovi? No na 300 výročie smrti Jura Janošika sa stretli 2 návštevníci a jeden strašne plače. A druhý sa ho pýta, no a prečo plačeš? Čo máš nejaké problémy v rodine? Ale nie, si predstav, no obesili Janošika. No ale veď to pred 300 rokmi. No ale ja som sa to len včera dozvedel. Filip, na zdravie. Na zdravie.